Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ngā Poraka me Ngā Pūru Whawhai by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is kōreporepo, which means swamp or marsh. Anei te tauira. He wāhi paru te kōreporepo. Swamps are dirty places. The second kupu is tohe, and it means quarrel or argument. Ka ti te tohe, me whakapāha koe ki tō teina. Stop arguing. Now apologise to your sister. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu in the kōrero. Kia hānea nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ngā Poraka me Ngā Pūru Whawhai, nā Aesop. Tērā tētahi poraka, I tētahi rangi, ka tiro haere I tētahi kōreporepo. Ka kite I ngā pūru e rua e whawhai ana ki tua rāno ki te pātiti. Auwe e hoa mā, tāna tangi atu ki ona hoa poraka. Ka ahatia tātou. E ki, e mataku ana koe I te aha, te ui atu a tētahi poraka. He hara te pāanga o a rāua tohe kia tātou. Kei te whakatau ana ke rāua, ko te hea, ka tūhei rangatira o te kāhui. Tika tahau, te urupare a te tuatahi. He oti koe a tērā e mataku nei au. Tā te mea hoki, ko ia ka hinga, ka noho haumaru mai ki ēnei ko repo. Nā wai ka takahia tātou kia mate rāno. I pēnā hoki, ka mutu, he tini no ngā poraka I hinga, ka tau nakitia ngā matakutanga I pōhehe kua mana kore, engari kē ia I whai tū a papa. Ko te kiko o te kōrero, he ri te tonu te kitea o te kapua, āmua I te marangai. The Frogs and the Fighting Bulls by Aesop. A frog, one day peeping out of his marsh, saw two bulls fighting at some distance off in the meadow. "Alas, my friends," cried he to his fellow frogs, "whatever will become of us?" "Why, what are you frightened at?" asked one of the frogs. "What can their quarrels have to do with us? They're only proving which shall be the master of the herd." "True," answered the first, "and it's just that which causes my fear, for the one that is beaten will take refuge here in the marshes, and will tread us to death." And so it happened, and many a frog, in dying, had sore proof that the fears which he had thought to be groundless were not so in fact. The moral being, coming events often cast their shadows before. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a big difference. A big mihi also goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions starting at just $6 and to join our whānau while you're there. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.